Trebali smo ove da smo imali love pa napravimo i pla našu mesto. To su po meni treba boj pojasa. Idi. Ideš za njim, Mare. Seniori B klasa do 93 kg. Crveni ugao Bojović Miloš, Prometej Nikšić, plavi ugao Krstić Igor, MMA klub Crvena zvezda Beograd. Neka se pripremi Hasanović Nikola, MMA Crvena zvezda i Kozić Goran, DBRB Beograd. Prođi, tako je, fiksiraj sad, fiksiraj. To, drži. Pazi, ne daj da ustane. Ajmo ponovo. Dobio si 2 poena. Vodiš 2, Mare. Pazi samo, znaš šta sam ti rekao. Ideš, Boris. Predeo Bojovića, pobednik je Krstić Igor, MMA klub Crvena zvezda Beograd. Pazi na tu leteću. Nastavljamo, dakle, kategorija do 93 kg. Crveni ugao Hasanović Nikola, MMA klub Crvena zvezda Beograd i Kozić Goran, DBRB Beograd. Neka se pripremi Kostić Bojan, MMA Crvena zvezda. Ideš leđa. Tako i polako. Ne daj da i vodilji Milan klub Šogun. Ajmo, sit belt. Skloni nogu odatle. Ideš sad, ubacuj nogu. Prođi. Tako, prođi, scroll. Scrolluješ, skloni noge, tako. Više idi za bok. Ubaci unutra. Dobro. Guraj ga, nestabilan je ovamo. Sad ti ubaci ruku. Ruka ne laka tu unutra. Ajmo. Ideš, diži ga. Scrolluj. Pazi vrat. Izvlači, ne daj da ustane sad. Probaj nogu, bre, da napadneš. Imaš noge, ti daje stalno. Ne... Ajmo, prođi to. Idemo, sklanjaj noge, Pazi. Ideš dole, tako, s boka. Obaraj ga bočno, nestabilan je. Ideš tako, sad ubacuj nogu. Ide leva noga, Mare. Ne daj da ustane, opet bočno ga obaraj. Imaš nogu sad, kuka. Napadni mu, bre, te noge. Ajde, pazi vrat. Pazi leteća. Još minut, Mare. Ajmo, minut još imaš. Pazi se na... Ideš preko, tako je. Okreći to. Bravo, bre! Drži. Ne daš kuke. Ideš ka njemu, idi na bok. Ideš na pod. Dupetom na pod. Prvo na pod. Na pod sad ka njemu. Tako je, ideš. Ajmo, zaključaj. Ej, jebem. Ništa, ajde. Vodiš ti. Probaj da napadeš, tu pakuj. Ne daj da prođe samo. Imaš još 30 sekundi.
prođe. Čekaj.